Naindi musese ni ndino wantambuka sito ndino wakaundi ya Machakos vala twende na ukwete cheni ni otondo mabiasala maende kwithwa makunikite na otondo ne mabiasala simaende na kwikinyia kwikithia kana mavikia kutusuvia na tulinyoto wa corona tatwende kwithwa twi muiso munene va nthi ito ya Kenya naindi twi hoteli ni umwe kana mokawa ni mwita Mami hotel va kaundini ya Machakos naindi twi na mwene hoteli usu ulokwithwa aitunenga maundu eli atatu koko ni otondo wende na kwivanga na athukumi make na otondo biasala wende na kwithwa naindi itwaviki yako lika hoteli ni kana mokawani na tena keva mesa. Asante mama mwetu kwa masito nita Sam Pius wake mvaa ndio ngine ambese Sam dadua Mami na mimi chairman wa Jubilee Machakos County ndio na biashara ya Mami hotel mimi mwana na Mami hotel na mimi manager mkawa hiyo. Yes. Tulito wa corona ito ya rangi ya Kenya na Uganda ya kwa wengine maende na kukaya na kana biashara ya pamoja sana kama kufikia kama ito wa mkao na ni watu mwase kwa kusaidia ya kutoka kana alane azaka mmenyo ina ya kwa maisha ya kwa kama ina ya kwa maisha na alama. Asante kindu chambe kala tuekie kuna la serikali isie andu mowe mask atoko myonde na matho ye mask na tweke yake yuba yake na sabuni wa bamba na twina sanitizers kwa umundu wakanondo nitweiwe baikwe kalande ko ya andu moka magitito kwa wali makuite lakini kelo geke tukunete muno byo mondo kuma binda yu ono tunatokoma ona tini siyago twetokoma na muno byo ebi azala ni na ndiye ndi muno byo na wethia nito lazima kuungamia thoko miamwe na ngamisia thoko mingi ya thoko miala itialita mono thoko mwanza langi onda imana ungamia na no musie na maiva ko indi se owo obia binda ya nata moto kuneta muno nyangi nato se caution tindi serikali ni kwasi nito ate matambia siwende na yo serikali ni naikina sanondo ela manaki mwe wa lazima wewe kila mundu lazima eke mask manaki na ndo amwe mana take care for granted together mundu ti serious na wewe ni timo seo muno kila to kuona wewe no ekalanga ndo dhala metoke mungu ekalanga ko ito ile so bya muno na ita lo so bya customers situ na to kumaitu kama ile la mesa itema nikona ni kana hoteli wa mwa chaka wewe baye kwa wana ikwa kana temo bane ba ala ni makasa wana bane da receive kwa na kwanza saa nyingi nokoko kwa wake bila ende yuko vaiyo na mwana na dhile na nosi ando nyuma ina mbozo wa take away kwa wa makuite no ando nini alama ke yakoka nondo you in fact you kali ando na majidhiwa mwelo kwata ni wena mo una nyato ate eneo ya serikali ndo ne kwasi kwa mabinda maingi yu ana wake yakoka o mwele otwende na mobile sindi makuite kwa yini mwende na kutoka na masasu kana la masaa matatu ni mwende na meki ya manane ukile kana rai mwa bingo saa 10 wa kuita saa 10 saa na saa no au ya mwa mayuka ambia kafi yesu mudano mwe tina nigutu ambia vinga mukawa kumata bingo watu ya vinga enge unaweza 24 hours na bingo au tuko na mudana panaweza tuko mikondo kwa na shift pambana panaweza mwa utiko na ngema mudana ende yukume la kafi ya kiwe tuvinga saa 10 na ile atuvingwa saa 10 na mkwacha kwa kino na tukomie na kino kila no kulia kwa serikali ndo ni sectors ile ingeta sectors ya matatu ni ana matatu na kwando 18 na yeke hiyo kwando nyana nolo bimugawo likando 135 teka ito kwa ukalikandwa nini ando 30 kana 20 na tuikita kwa kila mundu ekale mesani yake mundu mukawa imonene kwa kila mundu no ndo ako keep distance let me social distance iba ana wali kando 35 kana 30 no ile ando asiwa na maithengani ona mena distance ndaza kutela enanga neto kwa hiyo ni serikali ya tuvinyangi aba ni patonyaka tu makulia matubingo matuthaisi yo hoteli ando no meka londo nini na tuikita ya mundu ba muomone ile no control mundu ngoma ala bakalikonge aya yuke laki ngi na joke na kunekie
no wa makanisa ningokulia baba toneka serikali itutungia makanisa na tuikipo distance no ndi kuona boda itona kwa mundu na yo right nake na hivi kanisa niwe enenebete no beki wo distance ukethia andu nimekalwa nini kindu kila kitono peto wo muno ona tisi ndu itwekia na kuthamba moko ni kuvoya ngai niwo utona utobete wo na itu atweka tu yuthi umuvoya ndi bona wala tukumilela kuni kukulia kwa ndo ya serikali ikonzide ubo amekawa na bo kanisa sindu isi yukilando no matavia undu ngona undu serikali nekiye mikakati muno kwa kukia mask na udhamba moko na keep distance sindu isi masabu ngona mati yepyo nundu oneyo obe andu makwati wa amatekete ko wila makwati andu alange moni yake ndu serious ko wikilando no matavia andu make mask andu madhambe moko andu ma keep distance na andu alama teno andu waika mekale musi ona kaubi ona challenge sha mundu akulia aikala musi ya chau andu mekale musi ngai nuna atutethise kuna uye twina lu musi ko mbemba ko mbozo thino la ko team ingi muno ale ko andu mekale musi alama teno andu meka na lange to keep distance andu yate ya mea serikali kila nene bino kuboya tuwa ngai yato kwa uyo na se wala ibo masako uwo timu no dinamba wewe ko sio nawo ti mundu mo na ke mundu atise kano amasako kana na kiti oposo wandu atweka amasako yes odoje wako nyekilando nyakulia hii serikali paka watawanyaka mundu kwa na mbeza sio vitenge to sia yosu yute kai batonyaka ndio kai woni wakwa na kai bai batonyekie tene twitha twekiwe lockdown anu magekala 14 days musi kindu gege chathe kile andu alame no makamanyeka makosa makayitwa kwa hiyo tukai batonyeka tukekala musi 14 days kindu gege kile chathe kile na tuisi kama uyene lakini twende au kiende chongelekete na undu na moto ya kindu kine ngona nikikukusia vinda yasa ona moi wake ndawe 10 kikethokyo nundu kila muthenya paibo thenya pathima wandu paka tukaimundu ino kila muthenya bakiyongela kwandu na naingi ete ki lockdown teka serikali ya ki lockdown uute that mimi tukasoka na wewe kuna watu wanaenda na ukuneka lakini nagwa kila kinene na ngai tuboya ngai atubeteo kunayo mimi no yuko mundu na gutonda kuya wa corona ndo sinde sio myaka yake ndo sio fanya kumtuja kenda yuko ndo kala no weta ndo kendo kino chandi nia yombe na itu kunita na CSwa yo na isie tumanda ndo tu matevya no to zizi ro kwa to kino na kawi kindu kibonesa otwa kwa tatu tukagezio mundu tubesa othethia mundu ona mbesa na alama ya musi na uma isule imbesa matu no mbola inondo tuisike gedimba kende nende hawa mania tena lawi watu wengine masako nende na mambo kasi wala tunaendelea na tambo kwa kuweka kana try ya ukuno ya cheni kimoko kila kitu na kutoka kwa longi ndio tunakosia kwa wana kwa jai na baadhi ya Kenya yeye ndio kwa